أوصيكم إخوة الإيمان. زانا و بانکخواز نافدار دهوک ملا مصطفى ریکانی جی 76 سالی دا و غرا دو ماهی کرد. ام دعاش خودی تعالى كان رب العالمين. بجداریا جماره کازور یا ماموستاین آینی و جماوره که برفره ریو رسم نویج آمریل مزگفت تا جودیل دهوک پریوچون. پاشانتر می خود جرازیل گورستان شاخ که هاته بشارتن. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أبي فترة أزو جناب السيدة وكو جيران هر المحلة والمزيف تيجي شبازده صلاة يعني وكو مربي وزانايك. ما تقول هفالا جل جرا هاي كمرف صد بي وخرج وخاف بي هم دشينا دا السيدة ما تقول دشينا دا السيدة كيش حنايا بمرو يا بسلمان خدا إيمانه صد خوزی که دوی مروی اوه کو چهار مرو بجنه رحمت خدا التبیتون دهره اشهد بالله تمنهجه که پاقش هلال پش خدا صد خوزی که توی نه صد خوزی که توی او انسان بمرید خلبیت دهره گندلیاتو دزیاتو درواتا بلاط الموابی دهره نخوزی توی و سیدای محمد شریف دوست کی با سلام تو پنج امر خدای کرمل علی گرماوی سال 2006 پشتی و سیدای ملا حسین مار اینسی و پشتی و شیخ عبدالحمید ریکانی و اوی پنج اف سیدای خسارت کا گله کا موازنه بو ملت ما چگی هر 4 5 ملایه هر 5 عالمات معظم بون مدرسه مسجدی مزیفت کردواری خلاص کربون و پشتی ویجی کلیه شریعه موازن دشوا جامعة إسلام المدينة المنورة وسيشواجيل جامعة بغداد كلية إمام أعظم بفترة 5 سال بون. سرارای و چنده که ملا مصطفى ریکانی 3 قرچین واکسین دانا بون لیش بریمه که توشی ویروس کرونا بید پاشانش نخوشی قرطال بید الروژا پنجشنبه 3 آدار روشا سخلمیاوی دوباره تک چید اول نهی آدار اگر ورژن کرونای و غرا دو ماهیت کرد. بری هایی وکی تشی کرونا ببو بس کرونا وی نگله که یا هیز بو علاج و اتشتهمی کار اینان رب العالمینی کرم کرد کرونا خلاص بو پشتی خلاص بو نتایج توی گلک باش بون بری یعنی پنجشنبه واسعی تیکچو بکتریا خل سینگیدا و سینگیوی قاپات کرد روش بروش روشاوی تیکچو ورب العالمين صحيح كر في نخوشي هني بتشيتن واكيد فضل شهيدايات بل سيداي سي فاكسين دار ندجي سي فاكسين دار نقول زيداي خو باريس بو يعني حتى يعني ما تازيك هبو كل تازيا ما حاضر نبو ما كونفرنسك الاخري هبو سر خزيري شيخ طارق شوشي حاضر نبو هذه ساخر موضوع بهذا يدخل باريزي يعني بس برب العالمين وصحة شكركو بشهنة بتشيت مالا مصطفى ام دينداري توينا قرداري توينا بتفير سرما جالا دعابو بكين او مروفك بو نطرسيا ابدا اش نحقي نطرسيا حقيت قوت وبوي حقي سربشكا همي تشتيبو نر سردمي بعسيا و نر سردمي كردا و چه دمي ديجي هاد بنا و كي هاد باش كسي نطرسيا چنكو راستيت قوت او قوت او خودي قوتي افروكا تازيال دهوكي تازيال كردستاني تازيال جهان اسلامي يعني اتصال بمدكش در في كردستاني بشن او كيا او چبو او چب جاره که كردستان هوسا يه وينيت اینا خاري امي بوشلوفت يعني اموك مالبند دهوكي كمال دادگري كردستان بجداري و شرطناوي بوين بجداري نويجه بوين ملا مصطفى ریکانی سال 1946 دایک بویه و سال 1975 کلیجا شریعه بغداد تمام کریه اتهمان دمجدا پیشنویجی و تاربیجی بغداد کریه پاشان و گریای دهوکی بوی ماموستای پیمانگاه زانستین اسلامی هر وصل سر و تاربیجی بردام بویه ملا مصطفى ماموستا که حق بیج و چاپناتر ستیتن یاسین و پواغرکن ناوی دهوک ضررمند و خمگین بو. آمد بریفکانی کنال آسمانی پیام دهوک